Muna dostlar, bugün de reydke geldik. Bugün saat tankı 4'törde. Katı tek arıtpaysar, tek arrağıla. Dergi tüneri. Yok. Jake çaldı ya o adam. Karakol korgunda gezi gelip. Alo deydi. Bilmem mi? Buna daha gelip at. Karaçay ölüp kalıptır. Yok ölüp kaptan. Kaç? Ölüp kaptan. Kaç sas götür. Bu bile. Gete ara kırıtmayınca. Tire. Tiriyorken o salla dedi tiri. Sana uykulana. Qanday sar? Yaxshi o'zing bor. Ne yo'qotasan? Tik chaqda yurgum. Ayra kelib sayil qolchilik bor. Aldın o. Ha, dağır. Azmanlar. Arra qırıtmasan beri jağa. Ақ қамақта еді қарап тұрсаң. Жоқ. Zaman жыл чекен ей. Жаман деме екен. Скоростың екен да. Muna dostlar, murda günkü gelgen jakka bugün da geldik. Muna kayra baykeler dostlar bolup geldik. Dayşa kayra ötkөндө жетишпей калганбыз. Dayşa тазалап баштадык. Күндөгүдөй эле Bu evi var ya. экологический надзор. Торду мындай терең жактарына салып атышат, ошо терең жактарынан чыгарып атабыз. Bular kalkıp durup da tavuk yaptı. Horozda jakta. Мына бuyakta bir дагы тор жок. Мына торлорду чыгарып баштадык дагы. Болду буюрса bir ай 2 айдын ичинде ошо көлдө тор калбайт да, биз дайыма ушинтип иштеп турсакчы. Мына туугандар, достор, көрдүңөр, жанатан бери канча чыгып атат. 1-2 өлгөн балык чыкты. Андан башка эчтеке эски сеткалардан. Мына bir дагы балык жок да мына. Эгерде ушинтип көлдүн үстүн баарын клеткага алып туруп ушундай сеткаларды коюп салса, каяктан балык болмок эле. Чейикте отурушат, удочка кармап алышып. Kuku aytып. Удочка кармап отурган рыбактарга айтам да мына. Ушактан эле өтпөйт жердин удочкаңарга. Bir jolku balıkka gelgen benzinleri çıkartıp kotoru giyledi. Тазалап күнін аған gelişsin de. Kadimkide büyük boş gerek de balık yemiş. Ең кіре. Еще тәйте ағандағы қанша еді ары қарайшы. Kaldı neyin kırayım. Yok bu yaktadan kutu. Ой жайында айт аяқ. Мына дагы бир балык чыкты. Farel düşüptür. Farel. Өліп қалыптыр. Мына форель түшүп өлүптүр да. Sana çıttan kaçtı, jabrasını bırak kaç. Канча көп болуп тур салганы. Bir топ oldu. Çıttan turur. Мына ушинтип өлүп да калып атат балыктар. Koy verin. Мына ушундай түрүү балыктар түшүп калат кээде. Көбүнчөсү эле өлгөн сасыган балыктар эми качып кырчып кетти. Бычак барбы? Мында жатырсаң чат.
Aç bunu ayağın. Cep ketip durur. Bismillah. Degan уже рейд платып şöyle глубинаға тығып жатты азырчы. Яқа кетпейт бекен? Gölcüm berki başından arka başına çeyim ütüp salıp turda mı? Torlar menençi. Жоқ. Оны кес сол. Оны кес. Опа. Bunu da tuttan. Что-то мол да лечи. Onu başa çektim. Şanslı çıktı koyduğunda. Üzülüp etti ya. Dальше git. Bu çok kullanmayasın abi. Mına brakonyerler айтсак жаман көрөсүңөр. Торуңарды саласыңар, тыштайсыңар, унутасыңар, ал торлоруңарга балыктар илинет. Ана мына мондай чирийт бүт баары. Мына монун арасында кач. Эмне деген чириген балыктар. Биз тияка чыстаган эмне деген чириген балыктар бүт сасып кетип. Кач мондай заброшенный кылып чыстайсыңар. Анан жаман көрөсүңөр. Ana mine lokat kılavuz ana bala çakan ovatuz. Balık karmağanlar mine açık oturabı. Naz mon barın kurgatavuz, keskileyüz, örtteyüz hazır. Naz şun barın az keskile örttüp.